Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Vessalatu vesselamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Bugün sizimiz dua turunda bulacak. Dua ol Allah Teala yaratkan hem riza bulgan ulug ibadetlerden. Allah Teala aytgan Kur'an'da Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ud'uni estecib lekum. Menden dua kılıp sorağız, men sizge cevap berimin degan. Demek bizge dua kılara kerak. Lakin indi tilesen nişik tugul, dürüst etip kılsak, şu dualarımız kabul bulacak. Allah'ın önçesi sallallahu aleyhi ve sellem etken bizning bir hadisinde Ud'u Allah'a ve entum muqinun bil icabe وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ. Allah-u Teala'dan elbette kabul bulur, hiç şüphesiz, şüphesiz rəvişte kabul bula dip ışanğan kiliş dua kılığızdı, sorağızdı. Yani dua kabul bula dip Allah-u Teala'dan sorağızdı. Hem biligizdi, şunlukta Allah-u Teala gafil, ihtibarsız kiliş kılgan duanı kabul etmedi. Demek cemaat bizge Allah-u Teala'dan şiklenip tugul, sorap qaraymalı, belki verir, belki yok dip. Endi elbette Allah-u Teala duamını kabul ete, sorağanımını bir edip, bir nindi de şiklenmişe Allah-u Teala'dan yalvarırga gerek. Hem elbette indi eğer de biz Allah-u Teala'dan sorasak, ondan onun bir nişan neticesi bulu mümkün. Allah-u Teala tilese şunda bizning sorağanımızını bilecek. İhtimal şuşa biz sorağan narsa bizning için hayırlı tuguldur belki. Şunun için de bu vakitte Allah-u Teala şuşa sorağanımızını bizge vermey. Lakin elbette sorağan için bizge savab bulacak. Biz onun ecir savabını alacakbız kıyamet gününde. Hem ihtimal Allah-u Teala biraz vakittan son sorağanımızını verir. Ansı da var. Şunun için de cemaat sorarga gerek. Zor aybirlerini de, kiçkine aybirlerini de. Mesela adam balası Allah-u Teala'dan soruy, cennet, bəxit soruy, selametlik soruy. Şol vakitte vaktiyek nerseler de var. Mesela kişi gadette nersesindir yugalta yışkına. Mesela siz derske kilirge buldunuzdu. Hem defteriginizini taba almışsınız mesela. Eyse aşkışığızını taba almışsınız. Kalemegizni. Hem mine şu vakitte Allah-u Teala'dan sorarga gerek. Ya Rabbim, mine şu kalemimni, defterimni, aşkışımni tabırga yerdem etin dedim. Hem şu bizning izlevimiz, kalemimizni, defterimizni izlevimiz ol g'ibadetga aylana. Onun için biz savabqa, ecir savabqa erişecekbiz. Ecir savab bula. Gadette dinden yirak kişi, imansız kişi deb aytganda, o'sha izlagan vaqtda Allah Teala'dan so'ramay albatta. Endi suguna başlay. Shular aytindi. Bütün oila ehillerin suga başlay. Ballarına tiltidire, xotini ayta, xotini erine ayta mümkün. Yani şu vaqqini narseden
ниндидер зур әйбер конфликт килеп чыга. Бөтен кешенең дә кәефе кырыла. Һәм ул инде таба алмыйча чыгып китә бу әйберен. Ә инде иманлы кеше, күрәбез ки, аңлы кеше, ул Аллаһ Тәгаләдән сорый. Сораган вакытта җәмәгать безнең тәкәбберлекләребез бетә. Аллаһ Тәгаләгә якынаябыз. Чөнки кешегә кайвакыт тәкәбберлек хас була. Ул уйлый, мин ди табам, мин эшлим ди. Мин дип әйтә. Һәм тәкәбберләнгән сайын бәндә Аллаһ Тәгаләдән ерагая. Шуңа да җәмәгать сорарга кирәк. Күп сорарга, һәр вакыт сорарга кирәк. Аллаһ Тәгалә сораганны ярата. Аллаһ Тәгалә әйткән Коръәндә: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Әгәр дә минем кулларым миннән сорасалар, эй Мөхәммәд алейһиссәлам, әйт алырга, чынлыкта мин якын дип. Мин сораучыга сораганын бирермен ди. Һәм алар да ди. Һәм алар да җавап бирсеннәр ди. Ягъни алар да Аллаһ Тәгаләгә итагать итсеннәр. Аның кушканнарын үтәсеннәр. Тыйганнан тыелсыннар. Иман китерсеннәр ди. Шул вакытта алар туры юлда булырлар ди. Димәк, Аллаһ Тәгалә әйткән бу аятта үзенең якын икәнен. Аллаһ Тәгалә бәндәләренә якын, үзенең ярдәме белән, үзенең мәрхәмәте белән. Шул вакытта сораган вакытта гомумән безнең дугаларыбыз кабул булсын дип телибез икән, димәк, без дә Аллаһ Тәгаләгә итагать итәргә тиешлебез. Гөнаһлардан ерак булырга. Әгәр дә кеше харам нәрсәләр эшли икән, Аллаһ Тәгалә тыйган ниндидер гөнаһлы гамәлләр кылса, харам ризыклар ашаса, эчсә мәсәлән, яисә Аллаһ Тәгалә кушкан гамәлләрне калдырса, ул вакытта Аллаһ Тәгалә аның дугаларын ничек кабул итсен соң? Шулай бит инде. Ашаган ризыгы харам, кылган эшләре гөнаһлы. Һәм инде бу кеше Аллаһ Тәгаләдән сорый: "Я Раббым, ди, дугамны кабул кыл", ди. Димәк, телибез икән дугаларыбызның кабул булуын. Димәк, Аллаһ Тәгалә кушканча, ул теләгәнчә яшәргә кирәк. Шул вакытта, әлбәттә инде, дугаларыбыз да кабул булыр. Аннары шулай инде башка дуга кылу тәртипләре дә бар. Әлбәттә инде ышанган килеш шикләнмичә дуга кылу. Шулай инде дуга кылган вакытта тәһарәтле булу яхшыдыр. Кыйбла тарафына юнәлү. Дуаның кабул булу ихтималы күп булган вакытлар да бар. Мәсәлән, дуа кылыр алдыннан ниндидер изге эш эшләү. Шулай инде аулакта калып дуа кылу, бер кеше дә күрмәгән вакытта. Дуаны кабатлап әйтү, ялвару. Шулай инде фарыз намаздан соң дуа кылу, азаннан соң дуа кылу, ураза вакытында дуа кылу, сәфәрдә, юлда булган вакытта дуа кылу. Димәк, менә бу
fırsatlarını cemaat ışkındırmaska kirek. Buna bu vakitlarda inşallah duabız kabul bulunun ihtimali tağı da ortaşak. Onları adam balasına kaygı hasret de tuşu mümkün. Kaygı hasret de kilevi ihtimal. Bu vakitte de biz özümüzni dürüst tutarga teşlibiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken, İza asaba ahadukum musibetun felyekul inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Eğer de sizning birgizge kaygı hasret irişse de, ol şu sözlerini etsin de. Demek, kaygı hasret ağırlık kilgen vakitte, inna lillahi ve inna ileyhi raciun deb aytira kerak. Şunlukta biz Allah Teala'dan hem şunlukta biz ona qaytaşakbız. Yani bu dünyaya bizni Allah Teala kitirdi. Hem indi elbette ulgeçten biz ona qaytaşakbız. Allah karşında cevap verecekbiz. Onları şuşa sözlerini aytkandan soň inna lillahi ve inna ileyhi raciun deb devam etsin. Allahumma indeke ahtasibu musibeti fe ecirni fiha ve abdilni minha hayran. Ya Allah dey. Şuşa ağırlıkka, kaygıma sabır etip senden ecir savab ümit etem. Hem şuşa kaygıma, ağırlığıma sabır ettiğim için ya Rabbim mina hayırlı nerse bilen alıştırsan idi. Şuşa kaygımның urununa hayırlı nerse birsen idi dip Allah Teala'dan sorayım. Demek cemaat bizge ağırlık kilgen vakitte sabırlık kursetire kirek. Şimdi sabırlık kursetire kirek şunda ok. Şu kaygı hasret ağırlıkның birinci vakitinde. Nigidir vakit ötkenden soň tugel, şunda ok sabırlık kursetirge. Allah Teala aytgan Kur'anda Ya eyyühellezine amenu ista'inu bis sabri ve salah innallaha ma'as sabirin. Ey iman getirgen bendeler Allah Teala'dan yerdem sorağız dey. Sabırlık kursetip hem namaz bilen dey. Şunlukta Allah Teala sabır etuvchiler bilen birge. Demek sabırlık bilen Allah Teala'dan yerdem sorarak kiren. Sabırlık kursetken kilir. Çünkü Allah Teala sabır etuvchiler bilen birge. Allah Teala tüzgen bendelerine, sabır etken kişilerge özünün yerdemin nasip etecek. Eğer de kişi özün tutup aldı iken, sabırlık kıldı iken, Allah Teala onun konuline tanışlık orunlaştıra. Kişi tanışlana. Anlay bu şuşa başına düşken kaygı, ol Allah Teala'nın takdiri bilen. Bu kaygıdan birinçikte kaçıp kutulup bulmaz iken anlay. Hem de Allah Teala'dan soruy, ecir savabını. Demek sabır etken için de cemaat ecir savab bulaşak. Sabır etemiz iken Allah rizalığı için sabır etemiz iken buna ecir savab yazılaşak. Şuluk vakitte indi şuşa kaygıga sabır etken vakitte Allah Teala'dan soruybuz Ya Rabbim şuşa kaygımni alıştırsan idi deb indidir şatlık bilen, yaxşı nerse bilen. Indi mına bu şuşalay işlew elbette indi
Bu indi Allah Teala rizalığına erişu dip sanıla. Hem elbette sabır etu, avırlıklarga sabır etu, ol indi peygamberlerinin kılgan işlerinden, gamellerinden. Peygamberler bizning için örnek hem misal. Alarga bek нык zor avırlıklar, kayık hasretler gelgen. Hem onlar sabır etkenler. Allah Teala etken Kur'an'da فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. Sen de sabır et. Nişik ulu peygamberler sabır etken kebegdi. Demek elbette indi bizning için örnek hem misal ol peygamberler. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ol ona bik köp avırlıklar aşağı öterge turu kildi. Bilövüşe ol tuğganda ok yetim bulup dünyaya tuğdu. Hem indi peygamberlik kilgeçtinde Mekke müşrikleri onu rencittiler, ona türlü cebir zulüm kıldılar. Meğer indi Allah rizalığı için sabır etti. Hem Allah Teala ona özünün yardımları nasip etti. Hem bugün biz elhamdülillah ona akşarga tırışabız. Sabır ettibiz. Dualar kılabız, ibadetler kılabız, salavatlarını ettibiz. Hem buna kıskaça şu rəvişte cemaat dua kılarak giren. Allah Teala'dan sorarga, Allah Teala'nı unutmazga bir kaşanda bizge yaxşılık, şatlık kilse de Allah Teala'nı iste tuturga, yaxşılık, şatlık için şükür etirge, hem şükür etəbiz iken bunun için ecir savabqa erişeşekbiz. Hem avırlık, kayık, hasret kilse de sabırlık kursetirge, tüzerge, hem şuşu kılgan sabırlıklarımız için Allah Teala bizge ecir savabların nasip etecek. Hem elbette yine küp dua kılırga, her vakit duada bulurga, Allah Teala'dan sorarga, çünkü Allah Teala'dan soru ol gıbedet bula. Onun için ecir savab yazılacak. Hem bizning tekabürliklerimiz yokka çıga, Allah Teala'ga yakınayacakbız. Allah Teala barşalarımızga da hayırlı hem faydalı ilimler alırga, hem şuşa ilimler bilen gamel kılırga nasip eylesin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.